What I can say enganeni uThamara angiboni problem nakuye. Ingako ngingena ngokuthi ngifuna nje ukususa amadoda amadala la kuma video wengane. Asiphume thina amadoda amadala siyekela ukusebenzisa ama video wengane ukushaya ama ex wethu noma ukuvika ama responsibilities wethu in our relationships. Bafowethu ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu. Igama nguGift Mabunda la ekhaya ku Gifted Media. Welcome again. You know I'm always booming with the boom content. Bafowethu, if I'm not your favorite person now, make sure you make me to be your favorite person by subscribing to this channel. Bafowethu, thank you so much for supporting isinika yona, the comments that you gave us. Thank you so much for everything that you are doing for Gifted Media. Make sure this is your favorite home. Bafowethu, you know I'm always booming with the boom content. I make sure ngihleli na somebody. Guess ngihleli nobani. Ngibuyile futhi nale ndoda le. Ngithi angeke ibaleke. Ayibuye futhi izochaza la ekhaya. Nginomfowethu la. Kunjani se? Ngiyaphila mfowethu kunjani? Siyaphila. Siyaphila. Uhluphe kakhulu la ku Gifted Media. Uhluphe kakhulu lasting past appreciation. Kuningi nje uhluphe ngobaba Enigma ukho wamhlupha naye futhi. Awu. Lotho akusekona ukuhlupha mfowethu. Yeah. Kuyazenzakalela. Mhlawumbe kuyazenzakalela. No, mfowethu abangakwazi ngubani umfowethu? Sanibonana ngiphinde ngibingelele futhi uKatleho akanarisibongo Kimirwa na khomo ya naga serumula sa bobirwa sa utswa metsing sa o kena metsing sa tswa le mollotuka. Ngazwa ngomntaka Phosha mfowethu mina okuyi brand name yami. I always tell people ukuthi I took this brand because actually I changed myself and I branded myself umntaka Phosha after realizing ukuthi ngashonela uma ngisasemncane. I think I was 17 years old and bengakaze ngisebenza. I was just a mama's boy ngidla imali yakhe yabona ngihamba ngiphethe icard lakhe withdraw ngenza whatever that I want. And then ekukhuleni kwami I realized isidingo sokuba nomama emhlabeni hayi ukuthi angenzele izinto but nginale hanga nale thirst leyo ukuthi if umabe kasaphila mhlambe bo Mother's Day nami ngimenzele something yabona mangibona abantu benzela abomama babizinto nginale hanga leyo ukuthi mina washona uma ngayazi ngishisha piece yami yabo. So I've decided ukuthi as much as I'm doing this content I am doing life coaching, visiting depression centers and also visiting emakhaya, Okay. helping people, divided families, ngibahlanganisa basolve ama problems wabo. Also, you know, last you assisted me in December. We bought about 15 families ama groceries akisimusi. Wow. So mangenze lokho bese wena mangikwenzele mawuthi usizo umntaka Phosha, I feel like it is enough for my mother noma ngasekho. Angeke ngihambe ngiyothela utshwala ethuneni, angeke ngihambe ngiyothela ugwaye ethuneni kodwa ngizokwenza imisebenzi emihle kubantu kunconywa igama lakhe. Sure. No, siyabonga mntaka Phosha. Because vele na last sagcina vele sikhulume ngendaba yama gross. Siyabonga ukuthi afikile kubanikazi. Because sometimes kuyabizwa ama donation kodwa akafiki kubanikazi. So siyabonga ukuthi umntaka Phosha akawabizi impupho angazisi kubanikazi. But anyway mfowethu ngiyazi awukwazi ukufika la ungenalo udaba. Luningi udaba namhlanje ufanele sikucoce. Luningi. Singakayi kude kokuqala nje osiphathele khona ngizwile kuphi lo siphathele khona. Kwakuqala namhlanje bafowethu ake ngithi sixolise kancane. I know ukuthi sengidume njengesitha sevangeli kanti cha bafowethu angisona isitha sevangeli mina angisona isitha sika Jesu angisona nesitha sika Sathane kodwa ngiyisitha nje mina esokungabi nobuntu kwabantu emhlabeni and inkolo iyalekelela lapho because umuntu umeke wathi usesindisiwe ekhaya uma ngabe ugogo noma umalume noma ubaba omzalayo mhlawumbe enenye inkolo mhlawumbe ekholelwa kwabangasekhoyo usuka ngabi salalela mhlawumbe ukuthi kuthiwe kune all night prayer somewhere and then ekhaya babe nento abafuna ukuthi ayenze and engahlangene nenkolo le abakholela kuyona but afile ngathi uSathane ongafuna ukuthi aye your light prayer bese uyamisbehave so egcineni gcina sekuxabana imndeni kulimala ubuntu so ngifuna abantu bazi ukuthi angisona isitha sevangela I'm just trying to restore humanity back unto people so ngokunjalo ke namhlanje bafowethu ngicela ukuthi phecelezi ngingahlali kakhulu eintweni zenkolo because angizile ngenkolo I just realized insukwini ezidlulile bafowethu ukuthi ubuntu
buye bathu kusilahlekela especially thina amadoda ngibona abantu besifazane bethukeka kakhulu on social media. No, ngiyezwa asiyeke inkolo namhlanje, akhe siqolele inkolo namhlanje. Yebo. Bathukiswa yini ku social media? Abantu besifazane ku social media kusuke kwasuka le ndaba zethu zama content. Ngiyacabanga ukuthi sometimes abantu abamnyama mele sik understand ukuthi u social media bakithi abantu abasinikeze imvumo yokusebenza noma abantu abawuqalile base businessini kanti bebasinikeza wona futhi ukuthi nathi ngezinye indlela sithola indlela zokuphila uyayibona and indlela zokuphila azisho ukuthi bese siyadelelana siyalwa siyathukana ku social media bekumele kube sikusebenzisa kahle sibone ukuthi uzosibenefita sizowakhana siyisizwe kodwa ungathi sesikusebenzisa ngendlela sewuphuma endleleni. So yini enza ukuthi uphume endleleni? Ngiyacabanga ukuthi into ezithi uphuma endleleni ukuthi mhlawumbe abantu sisuke sibheke mhlawumbe ukufuna udumo ngoba nako lokutrenda lokho angazi bafothi khona yini imali la ekutrendeni mina ngitrende kakhulu angikaze ngihole lutho so angazi why abantu babe desperate for ukutrenda ngalendlela lena to the point ukuthi bagcine sebethukana sithola kube nabantu besifazane abafuna ukugxeka abanye abantu besifazane ukuthi bakwazi ukuthola iattention yabantu besilisa sithola abantu besilisa abafuna ukugxeka abanye abantu besilisa again nje sithola izinto eziningi kakhulu nje la kuyagxekwana phansi phezulu ngengathi ngibuka sinini ngathola ukuthi hey ngale kwelika Mthani KZN sekunabanye nje abanganana amahloni ngisho ukuthi bathuke isilo inkosi uMisuzulu bamthuke kabuhlungu la ku social media ngibuza ukuthi sasisithatha up ispin sokuthukana sesithuke ngisho inkosi bayithuka nje bayishanga enhlamba kabuhlungu phela lapho yoboshwa lapho. So bathuka ubala abantu besifazana akhe sibe specific ndoda. Right, specifically based on lolu daba esikhuluma ngalo lately I've been seeing some little girls about two. Okay. One of them it's Thandolethu Mlotshwa basasebancane labantwana. Okay. And then one of them uDumengela Thamara. Hey uhluphile uThamara uyena othe mayengena wagadla impela kwazwakala bengalinakile mina udaba lo bengayinakile yonke lento up until ngize ngibona ukuthi no phela manje ngathi akusekho right sekulimala ubuntu ngoba sithi asilwi nenkolo kuphela sizama ukubuyisela ubuntu and masizama ukubuyisela ubuntu masiqala sibona izinto eziphuma endleleni kumele siphakame siyikhuze zingakayikude. So ubani lengane okhuluma ngazo izingane ezinangaki ngeage? Angeke ngazi ukuthi zina ngaki ngeage kodwa ngiyabona nje ukuthi mhlawumbe khona labo ma 25 years or 26 or 24 or 23. Zenza lengane ku social media yini ezikhulumayo uqabanga ukuthi akunabuntu lapho? Ake ngihlale kule mhlawumbe le enye siyobuye siyibone ngoba hey inkulumo zayo vesane nje zithi ukuthuka kakhulu lena enye lena abathi Thandolethu Mlotshwa vele zithi ukuthukana kakhulu ithuka abantu besifazane ngisho nangezitho zabo uyayibona ake siphume kuyo sihlale kulena udaba olushukumisa kakhulu abantu izinto ezisuke zakhulunywa uThamara yakhona udaba ake aluthinta la ngokuthi abantu besifazane uma mhlawumbe esenengane engaselona itshitshi akasena value ulahlekele ivalue ngiyacabanga iyona into ethe kunyakazisa abantu besifazane kakhulu kwagcina sekuliwa lapha einkundleni zokuxhumana ku social media. Lo Thamara umuntu wala eMzansi noma umuntu ngale cause angibazi mina labantu ukhuluma ngabo. Umuntu wakhona la eMzansi. Umuntu wakhona la eMzansi. Uthi kwenzakalani ngabantu besifazane? What I'm going to say my brother it's indaba ya Thamara mina understanding uThamara usaseyingane and icontent yakhe ngendlela ayibeke ngakhona ubengabhekisile kosisi bakhe abadala ubebhekise mhlambe kontanga bakhe. Okay. Kwase kusuka thina amadoda amadala thina sina esilimele kuma relationships sathatha ama video wengane encane idlalela nontanga bayo sawasebenzisa ukuzama ukuhila nokulwa izimpi zethu kuma relationship esiphuma kuona nama relationship esisekuona and lento yadala ukuthi laba abantu esibashaya ngama video alengane le
bese bayacasuka babuya kuyo lengane le by hit back into the kulengane le, and then mase bayishaya kanjalo seyiba nabantu namaside amabili, ine side elisupportayo okwamadoda bese ine side elilwa nayo okwabantu besifazane. Lento seyenza ukuthi ivesana iphume esandleni bese iyakhuluma ingakho la igcine seyifika la seyisho khona ukuthi awukwazi ukukhetha la ku relationship usunengane ngoba awusena value, yavele yabalimaza abantu besifazane leyo nto. Sure. So lengane le uthi amadoda ayisebenzisa kanjani leyo nto leyo uma ucabanga ukuthi amadoda angene indaba zeingane? I think mina bafowethu what I'm going to say to everyone, I'm saying this without any fear, ukuthi ezinye zezinto bafowethu i-age iyakhuluma, i-age iyakhuluma. Uyabona, as much as ngimdala ngingaka ngiyaweqa u35, I'm not married, mhlawumbe kungakhona baby mama, iphutha lelo elami mina akusiyinto kumele ngisuke ngiyibeke kubantu besifazane, but mina as a man iphutha lelo elami. So uma ngibheke amadoda abhize agiya ngamavideo aThamara elwa nabantu besifazane ngokuthi bafuna imali emadodeni emjolweni, I don't understand ukuthi umuntu omdala over 35, umuntu omdala over 40, umuntu omdala over 50 usaqophisana nezingane la ku social media ulwela indaba zomjolo, uhlaleleni ungashadile, because you are supposed to be married. So if you are not married at this time, then you have to accept ukuthi it's your own mistake, it's ikuhluleka kwakho. Nami personally ngiyazifaka lapho, ngiyavuma ngihlulekile, bekufanele bengifikele isikhathi mfethu sengishadile. The fact that ngingakashadi kuhluleka kwami, so akumelanga ngitholakala emjolweni bese ngizoqophisana nezingane ngilwele indaba zomjolo. So uTamari wena ucabanga ukuthi yini engamsiza ukuthi, because ngiyacabanga lento yinkinga la yenzayo and uyingane. Uma ngathiwa umzali kaTamari noma lo mzali kaThando lwethu Mlojo, yini ongamkhuza ngayo? What I can say enganeni uTamari angiboni problem nakuye, ingako ngingena ngokuthi ngifuna nje ukususa amadoda amadala la kuma video wengane. Asiphume thina amadoda amadala siyekela ukusebenzisa ama video wengane ukushaya ama-ex wethu noma ukuvika ama-responsibilities wethu in our relationships, kodwa asithatheni accountability ne-responsibility. Ingane asiyekeni iqhubeke ngamavideo wayo, kodwa engingakusho kuye ukuthi abobheka ezinye ngoba noma ngabe uthi ukhuluma iqiniso, sometimes iqiniso likhulumayo ubobheka ukuthi ulibeka kanjani, because ungalibeka wena eziqiniso kodwa lingamfavor omunye umuntu. Uma kuzofika la athe khona yena umuntu osenengane encane noma umuntu oselahlekelwe ubutshitshi bakhe akasena value, uyamlimaza omunye umntwana ongazange walahlekelwa ubutshitshi bakhe ngoba ethandile noma esikwaba budedengu. Kodwa ukhona nje sesikhula ngaphansi kwezimo ezibucayi bafowethu, as we don't analyze, sikhula ngaphansi kwama difficult situations whereby umuntu akanabazali and then usuke wathola ingane, ukhulisa ingane yedwa njengomzali, ubaba wengane mhlambe usuke wabaleka wangafuna ukuthatha responsibility, and then lo wesifazana ingane yakhe yakhula maybe 14 years 13 years ngoba naye ku difficult kunzima kuyena, akanamsebenzi akasebenzi, bese asuke lapho mhlamba athola isoka, lesoka limnakekele limthathe limfake lapha ku apartment yakhe limnakekele nezingane zakhe, yebo. And then jiki lesoka lelo mayengekho lisale lizibonela umfazi kule ntombi yakhe le. So baningi abantwana abalahlekelwe ubuntombi babo, hayi ngoba bebebudedengu but bebacindezelwe impilo, abanye badlungulwe nokudlengula. So mawuzobuya uthi ngoba usunengane awusena value, uyamlimaza umuntu olahlekelwe ubuntombi bakhe ngaleyo ndlela leyo, uyamlimaza futhi umuntu othole ingane hayi ngoba ebudedengu, kodwa uthola ingane ngoba uyehlelwe isimo ebesi beyond control, naye bengeke kwazi ukusicontrol. Uyayibona ukuthi ubaba Enigma beqinisile umekethi ama-2000 kunenkinga la. Phela sikhuluma inkinga eqalwa ama-2000. Angeke uvumelane ubaba Enigma umekethi ama-2000 anenkinga. Angeke ngivumelane naye ukuthi inkinga ikuma-2000, kodwa engingakusho inkinga isesikhathini esiphila kusona. Isikhathi esiphila kusona ngoba siphila ngaphansi kwama-systems wabantu, man-made system that is controlled by human beings. So lesikhathi esiphila kusona life has become more difficult
Hayi ukuthi inkohlakalo esiyibona namhlanje iyaqala, cha, inkohlakalo it has been there, but manje it keeps on developing. Manje ikwelinye izinga, ifikiswa kulelo zinga lelo yini indlela abantu esesiphila ngayo namhlanje. Omkhulu bethu bekade banganawo ama cellphone. Okay. Namhlanje thina sinama cellphone, and if you want to understand indaba yokuba ne cellphone, I usually tell people ngithi, you know ukuthi the fact that when uhamba uphethe cellphone la epocketini, are you aware ukuthi there are other sicknesses, khona izifo ukugula okudala lokhu ukuthi siphatha ama cellphone, because kunama network angithi lama frequencies. So zonke lezi zinto lezi sometimes they cause some diseases. So lento iprove in ukuthi isikhathi esiphila kusona sihlukile, si different. So akusikhohlakala kwabantu, but ikushintsha kwani kwindlela zokuphila. So mfowethu ngifuna singayibalekeli indaba yalo mntana lo, but kunento engifikelayo ukuthi awuqabanga ukuthi okay, ngiyeza ukuthi awuvumelano Enigma and uyasho ukuthi ama system kwenzeke 1 2 3 1 2 3. Awucabanga ukuthi maybe kunomoya othizeni ovunguzayo ebantwaneni, because akusho ukuthi amari kuphela otrendayo ngezinto ezifana nalezi, but I believe bakhona abanye abantwana who do the same thing, abadlala ngabantu abadala ababalekisa ubuntu. Awucabanga ukuthi kunomoya nje ovunguzayo odinga umthandazo? Well, mhlawumbe when I was still preaching the gospel bengizothi kunomoya, but now I understand the reality. It's reality. Awukho umoya, isikhathi nje esifike kuso esiphila kuso. Ingane zethu zibe exposed to ama phones ne internet early, and then kunaloku kunalama followers na whatsoever ama some earnings that they are getting from social media. I think it's just entertainment. There is no awukho umoya, just entertainment ebese sihlulwa yini limit. Umuntu angabi na limit. Uyabona ukuthi mangenza into I must stop here. Makufika la I must stop here, because lento esikhuluma ngayo, it is very very painful now ukuthi no matter how she thinks she's right ngalendlela ayibona ngakhona yena, yabo, but uma sekuzofika la isishaya khona abanye abantu abasesimeni ukuthi abazifakanga kuleso simo, Okay. then ayisabi mnandi. No mfowethu, ngenxa yesikhathi ngiyacabanga ukuthi sophinda silenze linye ithuba, and uyasithembisa ukuthi uzophinda ube nathi futhi la, uyazi boom content. So ngiyacabanga sophinda sibe nawe futhi. Mtakaphosha, siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Kunokuphuthumayo kufanele sikulungise, but I believe uThamari uzwile namadoda sekazwile umlayezo bosiphathele wona kwanamhlanje, and ngiyacabanga ukuthi azosizeka amadoda ukuthi ayekele ukuqhaphazela eindabeni zeingane ezincane ngoba usho nawe. So thank you so much sir for that. Konje ku Facebook ungubani? Facebook uKatlego Nare, TikTok Mtakaphosha, iwa lawo ama social media platforms enginawo mina. Yes. Bafowethu, nangu umfowethu siphinde saba naye futhi. Uyakhuza ukuthi masingayiqhaphazeli indaba zeingane. We know asiyekele indaba zeingane. Mina engakusho ukuthi bafowethu asithandazeni, sithandazela intsha yethu, sithandazela ama artists, sithandazela ama content wethu. Angeke ngisho njengomfowethu ngoba mina ngiyakholwa. Asiphinde sihlangane futhi ku episode elandelayo. Amen.